Sige habeng ay ngohan yaw. Kasi ang umkan ay roy sige ngohan maning gizuluake. Ora kasela kamio, ora talented arobke. Sasa bahe talented o ngarobke bicha chagra kuyo of chagra khongi ngai tigaru. Awubazen bathaina. Ngayo amza khwathi to of korezan vezan wan thathi ke ngaba kuthatha sikra ke aro mike setziwe ke omit basira ngai. Net sabut na ko bere kena oi net prominent na lebas como mancha pasa mapasa kangaza zonom men como razio mabaha kaisaga hats ke producer tskeni mine ibe ngamro ready napka mic sisi kona krama na tari bawra kaze tichira do agau ai ore bago kimani gizuluba como mancha pasa mapasa kangaza zonom men como razio. Tahu gitu madrasah yang kena madrasah subuh tu koi. Guru. 3 menit madrasah sekolah guru. Okay. Sige madrasah subuh. Komas ke niya ning asa group na par project ron ka koi garu. I nga projects ke ni si zamani gi sulup singe guisa wa ne Sodom and Gomorrah dirami ngis duni ku ngap na ngis ku ngap na ning ngusi singles ke. Sodom and Gomorrah kayang asti kayang unti kaya kaide ngamuto makwen am sikuru ya amske so kayi koms ku sara ya okay ta si dirami corona stowi de ka mais ku san duru de ngan o de ke ne opekta de basum koma chapasa ma kayi Sodom and Gomorrah siyo the studios that I can move by game environment ti mindsa phrase was season ska studios that notes ke tang hanip ti khunzinge dani so producer ke se as distractions now ngang hanira khun kha kai ba ma beats melody bats ka ho chi ga ne ba copy ekra nga chi ngoi no bang au se ge yo ge ni melody ba nga o ge distraction and drumming doping hanip akha se ge iti ki hatsna nga sang armai se uts going pace ngai khura ngawa chi ngawa ko khaba ugi kotwa ingas ba right hus gamza of melody bang ngaba khub kakra ka ugi kotwa sitani tasi tidrami bati yao khabe sitani yo dasi tidrami bati hiya Sodom and Gomorrah ge no matter awap get up being no flow ya lagi ke neske loading song sa subscribe ren gadi no mo ure ida titi season ai ku ko itingen karang inyo ma wata ke akore dareza tida nyuti kuna gwigwi to get 20 ndo na kamari dani didwa bisa